Igitondo cyiza kandi ndagusuhuje wowe udukunda kandi ukurikira amakuru yacu tugenda tukugezaho n'ibiganiro bitandukanye kuri Kivu News Official. Muri iki gitondo tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026 turazindutse ngo tukugezeho amakuru arimo aravugwa. Ubwo ni amakuru agezweho tugiye kuba tukugezaho muri rusange. AFC mu 23 ifatanije na twirwaneho MRDP twirwaneho bongeye kugaragaza kwigaranzura ihuriro ry'ingabo zirwana leta ya Kongo n'abafatanyabikorwa abayo barimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi na FDLR mu burasirazuba bwa Kongo, aho bivuga ko mu minembwe intambara ihindutse indi yindi, naho muri Kivu y'Amajyaruguru ho ibintu byahindutse, ibintu birimo biraba vice versa, cyangwa ibintu birimo biraza byicurika byongera byicurukura. Mu Burundi amakuru dufite nuko intambara yatutumbye isaha ku isaha, hatangira intambara. Biravuga ko mu 23 abarundi bo rero abarundi abashinga ntahe ndabasuhuje. Abarundi ngo baravuga yuko ngo mu 23 ngo irimo iradubya ngo iradurumbanya ngo ibintu mu Burundi. So mu 23 koko yagiye kurwana i Burundi. Rero ni ukuvuga ngo mu ijoro ryakeye humvikanye ibintu biturika mu Burundi, amasasu menshi ngo byateye ubwoba Abarundi. Turaje tubivugaho turebe uko bigiye bimeze ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Niba utarakanda subscribe, no mwanya wawe kugira ngo nawe udushyigikire ukande subscribe, uduhereze like ndetse usharinge n'izi nkuru. Ni umusanzu turi kukwaka mugenzi wanjye kugira ngo natwe ibintu birusheho kugenda bimera neza 5 kuri 5. Mpaye ikaze rero abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Kongo, abari muri Uganda, Tanzania, Kenya, abantu bari mu ntara ya gatandatu cyangwa se abantu bari i Burayi. Ubwo ndavuga abantu baherereye muri Canada, Australia, Leta Zunze za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubudage n'ahandi hagiye hatandukanye. Kandi sinabura guhereza ikaze abantu mudukurikiye muri Aziya. Namwe rero bagenzi banjye mwiyumvemo ikaze. Reka rero dusimbukire ku makuru yacu mu buryo burambuye. Mu gihe intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru ava ku mirongo y'urugamba aravuga ko ihuriro ry'ingabo za Kongo rigizwe na Wazalendo, FARDC ndetse na FDLR n'ingabo z'u Burundi zikomeje guhura n'ibihombo cyangwa zikomeje guhura n'ibyago bikomeye ku rugamba, ahaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi na Walikare, inyeshyamba za M23 zikomeje gukubita inshuro bikomeye FARDC n'abafatanyabikorwa bayo. None ku itariki ya 16 muri iki gitondo z'ukwezi kwa gatandatu, amakuru aravuga ko mu gace ka Sobanyungu muri teritwari ya Masisi hongeye kugabwa ibitero by'indege zitagira abapilote zizwi nka drone za AFC mu 23 byagabwe ku birindiro bya Wazalendo biri Kinyumba na Rwibo mu duce. Utu duce rero duherereye mu birometero bike cyane uvuye Nyabyondo. Aya makuru rero aje akurikira ibindi bitero biherutse kugabwa ku birindiro bya FARDC na Wazalendo byo muri Buhimba na Munda muri teritwari ya Walikare. Nubwo imibare nyakuri y'abaguye muri ibi bitero itaratangazwa ku mugaragaro, amakuru ava mu bibi bice avuga yuko nta bikorwa by'imigenderanire cyangwa ibikorwa by'ubwikorezi birimo birakorerwa muri ibi bice n'ubundi tumaze kuvuga haruguru byagabwemo, cyangwa se muri iki gice cya Sobanyungu, aho ibintu bikomeje rero kuzamba. Rero ngo ni igitero karahabutaka, ni igitero cyari gikomeye, aho indege zagabye rero indege zagiye zigabwa ku ibintu rero bitari byoroshye n'aka na gato. Rero amakuru aravuga ko nubwo FARDC na Wazalendo bakomeje kugaba ibitero ku birindiro bya AFC mu 23 mu duce dutandukanye, ngo kenshi nibo bahura n'ibihombo kuko birangira basubijwe inyuma n'uyu mutwe umaze igihe ugenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ndavuga Kivu zombi, yaba y'amajyepfo n'iy'amajyaruguru.
mu buryo bugiye butandukanye. Rero ni ibitero byabaye muri iki gitondo, mu gitondo cyo kuri izi tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni ibitero bitari ibyoroshye mu ntara rero ya Kivu y'Amajyepfo ho, cyane cyane mu misozi miremire ya Minembwe. Urugamba rwongeye gufata indi ntera hagati ya FRDC n'abafatanyabikorwa bayo. Ubwo ndavuga abo bafatanije barimo Wazalendo ndetse Abarundi na FDLR, yewe ukongeraho n'imitwe y'abacanshuro iyi leta yagiye ihereza akazi ko kuyifasha muri uru rugamba bahanganyemo na M23. Rero biravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi ya Minembwe urugamba rwongeye gufata indi ntera hagati y'izi mpande ebyiri zihanganye. Ku ruhande rumwe rw'ingabo za leta ya Kongo ndetse no ku rundi ruhande rwa MDP twirwaneho ifatanije na M23. Ku ruhande rero rundi, nubwo hari amakuru akomeje gukwirakwizwa avuga ko FRDC ndetse n'abafatanyabikorwa abayo bafashe umujyi wa Minembwe uyu munsi muri iki gitondo, hari amakuru rero abyutse acicikana cyangwa avugwa ku mbuga nkoranyambaga yuko FRDC Wazalendo n'Abarundi bafashe umujyi wa Minembwe kuri uyu munsi muri iki gitondo. Ariko kandi amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba ndetse n'abaturage bahatuye yo avuga ibitandukanye, kuko avuga ko aha hantu hakigenzurwa na MRDP twirwaneho, ndetse yaje kuba iterwa umusada cyangwa ishyigikirwa na M23, AFC M23. Hari amakuru avuga ko MRDP twirwaneho ariyo n'ubundi ikiri kugenzura ibice bya Minembwe ndetse aha mu Minembwe ndetse n'ibice biyikikije, naho FRDC yo ikaba n'ubundi iri mu bice bya Mikenke n'ahandi mu nkengero zayo hagiye hatandukanye. Mugenzi wanjye, ni ukuvuga ngo abakurikiranira hafi ibibera muri ibi bice bavuga ko kuba harimo haravugwa amakuru y'uko FRDC yafashe Minembwe ari ugushaka kwimurira intambara mu itangazamakuru kugira ngo bayobye rubanda ndetse bababikemo ubwoba. Ni ibintu rero birimo biravugwa ko ni intambara cyangwa ni trike z'urugamba, ni uburyo bwo gusohora amakuru atari yo kugira ngo FRDC ishake uburyo yayobya abantu ndetse ihungabanye n'ituze rya rubanda. Ibi ngibi nibivugwa rero ko nimwe muri strategy zijya zikoreshwa ku rugamba, gutangaza amakuru atari yo, ugamije kuyobya umwanzi no kugira ngo urebe yuko wamwiba umugono ugakora mu bundi buryo cyangwa se ukagira ukuntu ubigenza. Ni ukuvuga rero kuva ku cyumweru ku itariki ya 14 ndetse no ku munsi wa mbere bwo nejo hashize itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu, FRDC yakomeje kugaba ibitero mu bice mu bice bitandukanye birimo Muduhoko, Karangi, Bidegu na Gakenke, ahantu higanje guturwa n'abanyamurenge. Rero FRDC yakomeje ihagaba ibitero, twarabibabwiye guhera ku cyumweru, yakomeje igenda igaba ibitero bikomeye muri ibi bice bya Muduhoko, Karangi, Bidegu na Gakenke, ahantu abi ni bice bizwi ko byiganje guturwamo n'abanyamurenge. Rero n'ibitero byagiye bikomeza guhitana abantu b'inzirakarengane, ibitero byakomeje bigenda bitera ubwoba abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu buryo butandukanye. Aya makuru rero kandi avuga ko ibi bitero byagabwe hagamije kwambura AFC M23 bimwe mu bice yari isanzwe igenzura. Bivugwa ko bitakunze ko ibikurwamo kuko ingabo za FRDC zasubijwe inyuma, nubwo impande nubwo ibi bitero byagabwe. Amakuru avuga yuko ingabo zaje kuba zisubizwa inyuma mu buryo bukomeye cyane. Ibitero bitabashije kuba byimura ingabo za FRDC ngo zive mu birindiro byazo, bya M23 ngo bive mu birindiro byazo. Rero
hari ikintu nubwo ngo impande zose cyangwa se impande zihanganye zivuga ibitandukanye kuri iyi mirwano. Uruhande rwa AFCM 23 na twirwaneho MRDP ndetse n'uruhande rwa FRDC n'abafatanyabikorwa bayo, izi mpande zose ngo nubwo zivuga ibintu bitandukanye ku makuru y'iyi mirwano, abaturage bo bakomeje gusaba ko habaho ibiganiro by'amahoro kugira ngo harebwe ko hagaruka umutekano muri aka karere kabaye isibaniro cyangwa kabaye isibaniro ry'imirwano cyangwa kayogojwe n'imirwano cyangwa intambara, kugira ngo abaturage barebe ko aka gace kongera kubonekamo amahoro n'ituze kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Kongo rero ikomeje kuba isibaniro ry'intambara mu gihe M23 yo ikomeza kwagura ibice igenzura. Rero abasesenguzi benshi bavuga yuko cyangwa bakurikiranira hafi ibibera muri Repubulika mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko iyi ntambara itazarangizwa cyangwa se amahoro atazagarurwa n'intambara gusa, ahubwo hakwiye kubaho ibiganiro biganisha ku mahoro. Dusimbukire rero mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi humvikanye amasasu ndetse n'ibiturika byinshi mu mujyi wa Gitega. Aha mu mujyi wa Gitega murabizi neza ko ari naho hari ingoro y'umukuru w'igihugu, ubwo ndavuga ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye. Rero muri aya masasu ndetse n'ibiturika hamaze kumenyekana ko umuntu umwe ari we wahasize ubuzima, bivuga ko yaba yishwe na grenade. Uyu rero wahasize ubuzima ni umugabo usanzwe wubatse, ufite umugore n'umwana umwe yasize atwite, kandi uyu muntu asanzwe ari umwarimu cyangwa se asiganzwe ari umurezi, niko mu Rwanda byitwa ko abantu baba ari abarezi. Uyu rero witabye Imana yishwe na grenade, watewe grenade, yitwa Leonce Ndayumvire, yaratuye mu mujyi wa Gitega muri quartier yitwa Nyabiharage. Biravuga ko rero yari umwarimu mu ishuri rya Ecole Notre Dame d'Espérance Mwishatanye. Uyu rero nkuko nari bamaze kubabwira, asize umudamu umwe ndetse n'umwana. N'umudamu rero yari atwite yenda no kwibaruka umwana wa kabiri w'ubuheta. Rero abantu bakimara kumva, abaturanyi be bavuga yuko uyu mugabo mu ijoro ryakeye n'ubundi yari ari mu rugo rwe, agahamagarwa kuri telefone, yasohoka yarangiza agaterwa grenade igahita imuhitana. Ibi rero byakomeje gutera abantu cyangwa se abaturage bo mutuye muri uyu muce, muri ibi bice bya Gitega, bakomeje kugenda bagira ikintu cy'ubwoba bwinshi, bavuga ko na umutekano wabo uri mu kaga. Ibi ngibi rero bibaye nyuma yuko n'ubundi mu Burundi hagiye hagaragara ibintu byo guturika kw'ibisasu. Murabyibuka neza ko mu minsi yashize cyangwa mu mezi ashize habaye guturika kw'ikigo cya gisirikare, inkongi y'umuriro n'ibindi. Murabyibuka ko hagiye hagaragara abantu bagenda bapfa mu buryo bugiye butandukanye. Ibi bintu byose muragenda mubyibuka. Ibi rero byaje kuba bitera n'ubundi ubwoba abantu batuye muri uyu mujyi, bavuga ko M23 ariyo ibiri inyuma. Abantu rero baje kuba bagaragara kwikanga cyane, aho abantu b'abarundi bahora bikanga ko intambara ishobora kubagwira isaha cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose. Rero ariko nyuma byaje kugaragara yuko ari ibi biturika, ari aya magrenade nyine yabagatewe, atari intambara mu bundi buryo